Haka jingale aban kentiu yaki kampen roy haki shnong githau uba sanbor shulai ubariu MLA ka South Shillong constituency but menteri ubari kmi yakatanat animal husbandry and veterinary ka sarkar jilla haka arpo pratre ulber araja arpun riu ulabu but pli pajba ya artli ki maunong rem bantei yaki cultural center badon lang ki dorbar hall ha artli ki shnong hakate ka constituency. Kini ki artli ki maunong rim ki long jong ke dorbar snong kenjat football halum paring but way na kabenta ka madan laban yaki balamang hadu jankot san klur tingka IA lingba ka state plan assistance arajar arpusan arajar arpunrio but ya ka kamru lasdang no shat hakani ka sngi na lor umentri lairon lang ru da ki noy lam ka dorbar snong ki engineer na katanat PWD ki sang samla snong na lor ki we The way are life. But nak kerja ai buat din juga, nilayo, but nilayo yang sanction, but kau orang layo bagi train no hi, nado mata kasi, kamalong arkur sanlak, kan san hajar tengkah. Teh abang ya kai belum lang ya katai ka kerja football, ka cultural center, jong kerja football, berjong kan ya kamalaban kabomenta belum lang kalong saukur, kendai lang. Arhaga tengkah. Kane ka balong ka dorbar song maralaban ria laban kamdon dorbar song. Habang idon dorbar isi tulong hapo school. Tementa kane kiki ka bangarong aso kumen le sigari jingkur ku domble. Kaji doa imar kaliang kabul alam nanti yangi hakaba kanlong ka jingsa jikema ku balong di dorbar song haka record jong dorbar song bangin yo no ialah ka jong dorbar song lagi ka cultural center apa pli kum ka peda pila beperan kam lade hati programs aga pedi la kelong ke seng pila kun kam hangni program ka dorbar song jong pi pila pun pelong hangni kisamla sama jungi apa kidan kam apa kidan ki program sebelum pelong cultural programs hang pila pelong ne ka tem ka put ka chem shatan rai kini do ki jing kam pila don la ko hor lese adu kayap kadu ru lese gitu kiba mo gidon kiba duk kiba suk kiba red ki gisem kijongki lese kiba hagasi kiba klak mdon jaga terban song tang san nguru lala ban pelan kam ya ka kumpujule haji wi di dor song ban pelan kam ya kam tam itu kiba duk tekane kade ke ki kiba sunat tang si ya ngasoba kanlong karikot ban soban bu ban kerpa de ban song akabang ya don lang hang ne mo daga bang ai ku beli kerpang lang ya poro ki don lang hang ne nadu rong ba sunong bayo starsun iba rupat lihat banu long skitrisnong ka estimate kalong ka bakluit bat ngaso ban kerpa ya ban sunong sing samla sing thai baginya pej lang ru bagi jing tre kanlong ka babha but umday ban ong ba lesi haka bakal specification kajing betha haka plan kalong sanderni pi ai library kata kanumlong iko kanong ka scam kanong balong kat kung specification jong ka plan ka estimate but haka na ka cultural center kindon ru ki kamera office jong sing samala ka jong bagilaban tray cam kandon ka office jong sing kenthai la ka jong haka bagilaan bu gitar bagja song meeting mangkajan meet begini penyak cepat ingin training jongki juga dorbar slong pakindan rubun ki conference room rukindan ki conference hall rukindan kan buka hall kebahe kalau enggak hall cultural hall kebahe akaba pila balpun kam ya ka haki jingdan kam ki baper jongki agar jingdan kam jongki fokus slong dengan nganum pundrong sibun ya teh daga nga ai kulay lang ya pitulung lang ya piporo but ada kapur siya bangin bu itu manungrim nasoban IT ya kanaka sanctioning order harong basong bersekretarislong but kabarang sa aga jingim jongi to let us pray for each other ya trailang but sakawi rung ako an permerasya ya pi baya kanaka lenti kepala ang luot ha lajan pelat sau pau teli kisdem baka dorbar slong arti dorbar suka tay ke dorbar slong kijat bual hal tabang shalom baka neng dorbar slong manraban riat laban yang katay ka manik road ka pangisi khat benswa yang katuru lai klur gilayo sanction kaba mentagil ai hakateng jong ba Dennis Don Road
jaga turu gilayo baganya yang tu ternadu na ying jong ba Dennis ba Gina komputer kan kan pedia so bagatai ke surok hang teh po kejet buah Kumpul asuk nak kejet boru ke waria shortcut aman lawan nama lawan baru tuntun kamu subnya pelun satai pilih kejet bolu baring cuki buat nang tu bolong kesan bor sudah igo dia dengan IT ni ya kan ka sanctioning order hai rang basrong but reply hiru ba sakaway bangakuan pemenang ilayo sanction ru Sikurur Siteng Sikurur Laipo ya kapagila ang nuot ba ya kataki ongka nagawata resource ya katay kawa paida jeng yang tebobanan kaum kabami art 24/7 ngele perkat labu nah nadu kiti kisdam gubernur rora ya kada skim ngele tristem bat ngelayo sanction sikurtam barisna itu ka cek dam ban cek dam bangin lum ya to koon bara ka to kalaban besar ya ka raja ban pelun borok kowe Keturun ayo sanction katupar ni sabu monogrem paraka kidik singi banwan nang ta sakatuk surok rugi sebu monogrem paraka kidik singi banwan kanang ba pindang ni yo kan putri kita kidik di pemenai kidik major scheme kemudian tambah ha ka jim jogi keman kesing tengah ha bangatrai nang kabenta ka jong pi baro ngamrandin wala bi pen bi ko aru nrenga ngatur be dem taka baha kamir ka jong pi tengah ru ngakerpat ba merkel yang piru dadon beken ko aru tur be baru basin bo kebaki wan ai ki ong ki broken promises in lip service mo nre nga karukum tre jonga ka polisi tre jonga nga adop kata ka polisi bagi work more talk less tre sibun kan kindia ngamtanga ngamjukam kan jonga tre bilaga kam kum gitu ke syukuran hamadan hanti sekian hayo han nre apo fil tangi footpath ginjar bania te ginia ini long bastard inde ban skap ya gitu di babang tay kanya nrengi skap gitu bora ya ta jinsisha ada ka sanction golong ar pro rai laptop ni waja haji rong basno Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya